ang istorya nga si Sakeo midawat ni Jesus sa iyang balay. Pero si Jesus maoy mihangyo or mitanyag nga adto ko sa imong balay karong adlaw. Nya unsa may hinungdan nganong si Jesus miingon nga moadto ko sa imong balay tungod kay si Sakeo naninguha pagtan-aw ni Jesus. Kani bitang atong pagpaninguha nga motan-aw tas Ginoo. Ang Ginoo sad mo premyo sad nato, dili lang ta makakita niya, mupuyo pagyud siya kuyog nato. Kumusta man ron mo sa inyong balay? Kuyog ninyong Ginoo dito? Naninguha mo tan-aw sa Ginoo? Wa mo ka kita. Si Sakeo dili lang nakakita sa Ginoo diha ni Kristo, ni Jesus ba? Isip tao. Ang iya yung nakita ang Ginoo gyud dinhis kalibutan. Nya unsa magnaong ang Ginoo dinhis kalibutan nga nakita ni Sakeo. Mura ba gipakita ni Kristo ba nga ako ning kamot ka nga kakita ka nako. Naapay nindot nga tan-awon nga mao gyud na akong presensya. Unsa man? Wa mo kabantay? Nibarog si Sakeo og niingon, katunga sa akong bahandi, kay dato man siya, kay pangulong sa Cobradores Buhis, katunga sa akong bahandi, ihatag nako sa mga kabos. Nakita ni Sakeo ang naong ni Jesus diha sa mga kabos. Kamo, kakita mo sa naong ni Jesus sa mga kabos? Dubag. Kay nga to rabang tan-awon nga Hesus, kanara gyud nalansang sa cross, kanang naas divine mercy nga nagsidlak ang kamot, naa sa Nazareno, kanang gapas-an sa cross, naa sa ninyo, hapit na rabata magsugod na sad sa atong kaning Christmas, kanang naang gibutang nga ninyo nga atong kugos-kugoson. Mao na atong sigyag tan-aw nga naong ni Hesus diha ni Santo Niño, di ba? Pero ang tinuod nga naong ni Hesus mao ang mga kabos. Mao na nga niingon si Kristo, bulahan kamong mga kabos. Nga naman kay ang akong naong naa ninyo. Nga niingon sa dayon siya, unsay inyong buhaton ngadto sa mga kabos, mao inyong gibuhat na rin ako. Nakita ng Sakeo. So grabe kay si Kristo ba, dili kaniya pahunongon og tan-aw anharas iyang naong, mukuyog siya nimo, nga iya dayon kang pakitaon sa naong sa mga kabos. Nindota no? Nya, saman mutabang na muros mga kabos. Para ni sa mga kabos. Nya, og mutabang mo nako, makasaulog ko sa akong birthday nga malipayon. Kaya nga akong kalipay ang paghatag ngadtos mga kabos, dili ang bagsigig kaon anang litson kay tiwasono na rabaning lawas nako. Mao man ang kabos, kana man ang nanginahanglan. Ang kabos ba mo'y nanginahanglan. Mao na si Sakeo mipadayon kinsa maning kabos nga nanginahanglan. Nga nindot sa ning level sa realization, niingon si Sakeo diri, ug kun aduna ko'y nalimbungan, ako bang natikasan, ulian ako siyag 4 kapilo. Kanibitang mga tao nanginahanglan, dili ra na ang nanginahanglag kwarta. Doon na sa mga tao nga nanginahanglan og hustisya, justice, kaangayan. Karon daghan nato wa mohatag og hustisya. Na may mga dato kayo sa kwarta, pero way hustisya, pananglitan. Asawa gibudhian sa bana, kay ang bana nangabit. Hustisya day na nga mangabit ang bana ngadto sa laing babae. Kung makaamgo ang bana,
nga makigsuod siyang Kristo, makakita siya nga ang iyang asawa iya di ay gihimuan og inhustisya. So ulian niya og upat ka pilo. Nya unsa may iyang iuli? Nga imbis sa una adto siya didto sa iyang kabit 3 ka oras o 3 ka adlaw, nya mouli ra sila sa iyang 2 ka adlaw, nya 3 na sad ka adlaw didto. Karon usa na lang ka adlaw didto. Pila man ang upat ka pilo? 2 times 4. Oh, sobra sa daya po, no? 8 siya kaadlaw diri. 8 siya kaadlaw sa iyang asawa. Niya igumag 8 kaadlaw, report na po siya dito. Usa kaadlaw o naulian na niya og upat ka pilo. Niya kung daghan na siya adlaw nga spend sa iyang asawa, igakos-gakos iyang asawa, basig malimot na siya atong iyang kabit, di ba? Niya ang asawa sad nakakita sad ni Kristo. Nakaamgosan nga sa una kung mugakos iyang asawa, iyang bana, iyang iwakli kay alimuot, iyang iwakli kay kapoy, iyang iwakli karon sad ulian sa niya upat ka pilo. So kung pananglitan nawakli niya kanapo ang iyang iyang bana sa una, iya sang gakson og kapila man 10 times 4 40 sad niya ka gakos. Sa to pa sa 8 ka adlaw nga na ang iyang bana, at least gakson niya kalima. Iyang bana buntag snacks niya, odto snacks unya gabi. Ana mahibong ang bana ano man kaday magsige na magkagakos na ko giulian lang na akong upat ka pilo nga akong inhustisya nimo. Ako sad bitaw ni asa ko din hiron kay ulian sa nakog upat ka pilo. O di wa na papas ang sala. Unsa man dayo isulti ni Kristo? Ingon des Kristo, karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balayan. So kamong mutabang nako pagpanghatag og 5 kilo rice ngadto sa mga 2,000 sana pagsulti na 2,001 ka mga pamilya more or less sa atong parokya. Ang kaluwasan moabot ninyo. Nya kadto sang inyong gitikasan, kadtong inyong gitagaan og mga binuang nga istorya, uliig upat ka pilo. Nanglitan ang imong anak, imong nabalikas og mga katulo. Nabalikas nimo siya. Hala ulii og upat ka pilo. Pilam na? 3 times 4. Pilan? 12. May mo kwenta de 12. So imo na sad siyang daygon og 12 kahigayon. Believe jud ko nimo dong. Sa una imo mo siyang gibalikas ikaw no, gadako lang ng kaon nimong panuwaya ka. Nya wa gyud kay ayo. Mo na imong gisulti. Karon maingon na ka kadayeg jud ko nimo kay may kay kang mukaon. Nindot kay kag appetite ana. Liwat jud kanako. Kana dugay kang masakit ana. Ana siya napakay giloto dito magutong naman sa loto aron sa nimo ikapila na ni ikawalo naman ang kaon niya pakanoon lang yapon mo di jud ka magyaw-yaw hangtod moabot ka 12 ana wa na naulian na kani quantifiable lang ni nga pag-uli pero kaning upat ka gatos adana upat ka pilo pasabot wa gid na siya'y hunong. Kaya kana magong upat, mao man na siya ang symbolic na number sa gospel. Di ba? Upat man ta ka gospel. Mao sa na symbolic number sa whole world. North, South, East, West. O ana. Sa ato pa, tibuok na gid nimong kinabuhi, imo na siyang higugmaon og hatagan og hustisya. Kini siya, mao ni ang gihulagway ni Eliasar diri sa atong unang pagbasa. Niingon siya, palabihon nako ang mamatay nga nagdaig sa Ginoo kaysa magpakaaron ingnon ko sa matas mga tao pero ang Ginoo nakakita kanako. Kanabang tiguang naka nya magsige lang yapong kag pangasaba dili na naangayan nimo nya sige kag simba. Ang imong ba hugaw mo to ang iyang baba di niya ikaon og karne nga hugaw kay di na kuno mo angay sa iyang edad kay tiguang na siya. Ya kanira bang mga tiguang sama sad nako tiguang naman sad ko kita rabay dali kay masuko no
Nagpakauaw lang tas atong pagtuo. Matod pa ni Eliasar, akong palabihon nga mamatay aron ang mga batan-on makakita nga gitinuod ni nakog puyo ang akong edad. Isip magtutuo. Kamo, sige mamugsimba din Apil na mong naas online. Sige mamugsimba. Kumusta man inyong baba? Gigamit ba ninyo sa pagsulti o sa pagsangyaw sa mga Diyos noon nga mga pulong? O hugaw kay mugbaba, libak didto, pamakak diri, pangasaba diri, paninghag didto. Ana, basin na ana. Paningil anang utang, ana. Panghingalan o bagagnaw anang wa mo bayad. Nya kana sang mga tao nga naigo anang mga pangural nga di nakaagi, magsigi sad tunglo, may ratag mga matay mo, may ratag bakubid mo. Ayaw, higugmaan ang nangural. Total, impirnohono naman na. Ikaw nga gikuralan nga piit na kaayo, antusa. Matod pang Eliasar, antuson kuning kasakitan. Nga naman, para nga ako mahimong angayan. Mo na ingon si Eliasar, makalingkawas baya gyud unta ko, pero ang Ginoo mo'y naglig-on kanako aron moagi ko aning pait og sakit na kamatayon. O kanindot no? Mo na nga atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, ang Ginoo naglig-on kanako. Nanindot ana, mo na lig-onon ta pero magsugod na sa atong interest nga motan-aw sa Ginoo. Mo na karon friend sa kiyo, exert effort. Ang saan man pag-exert og effort, mangadji ka santos nga rosaryo, mubasa kas Bible, unya mamalandong kas kinabuhi sa mga santos, anha man nato diha makita ang Ginoo. Kana bang mga malandong kas kinabuhi sa mga santos ang nakapahigmata gid nako pag sigig sud aning sigig rosaryo kadtang Birhen sa Fatima. Mao tong suporta kog maayos kapilin niya kay kana ganing ang Fatima gyud gamay pa kaiko kana bang itapon-tapon ang Fatima ngadto sa laing balay ba. Ana kuyog mami ana dito sa bukid. Mukuyog mi ang akong mama silas papa magsigig rosaryo subay sa daan. Kaming mga bata to amis daplin sige pangitag kaka kaka re amo igabot nga tos balay mangadji pa man dito ato amis tugkaran siging bugno sa kaka. Pero mo to hinungdan nganong nasuod mi hangtod nahimo na gyud kong kanang di na mangitag kaka, mangita na kog mga kantas kapilya akong duyugan katunon amo na siya. Nya ikaduha din kada San Roque. Kani San Roque may kinis tanan. Ako nang gihuna-hunaan sa una kanang pag-ingon bitaw nga wala na siya mailhi sa iyang uyuan. Ana ba? Nya gibilanggo siya. Ako ginang ma-imagine sa una bata pa ba nga. Tag-iya man ta siya sa iyang balay, nya gibilanggo na noon. Nya wala sa gid siya magpaila. Kana ba? Gusto yung muantos. No mo na ang nakat-on sa kog antos-antos, ginagmay. Ginagmay lang. Kamo muantos mo. No, sige, hatag mong bugas, palit pagin mong slat. Kana, daghan kay mo pag-antos ana, pero daghan kay malipay, no? So inaoton ta kining atong slat igsunod semana karong Domingo mahimo na ning 6,660. Nindota no? Kuangan lang ko sa kasiro. 666 man kuangan ko sa kasiro. 6,660. Pero depende nas mo antos og palit. Depende sa mangita sa naong sa Ginoo. Ug daghan tang mangita dinhi ta makakita sa atong katilingbanon nga paghigugmaay. Nindog ta.